HRT intervju je dao Marko Perković-Thompson. S njim je razgovarala Ivana Šilović. Od mladića i ratnika iz Čavoglava do pjevača koji je oborio svjetski rekord sa najviše prodanih ulaznica za koncert solo izvođača. Radi njega i njegovih pjesama za 7 dana u Zagrebu na hipodromu okupit će se 500 000 ljudi. Marko Perković-Thompson naš je večerašnji gost. Marko, dobar dan i dobrodošli u Dnevnik Hrvatske televizije. Dobar dan i hvala na pozivu. Prije svega, kako ste? Je li sve spremno za povijesni koncert? Pa dobro sam i spremno je. Više manje što se tiče mene, programa, benda, to je spremno već davno. A što se tiče ovih organizacijskih detalja, to još nekakve sitnice se rade. Više manje produkcija, scenografija i svi sadržaji na hipodromu su poprilično završeni. Čini mi se, bija sam neki dan baš na hipodromu pa sam vidio, dakle, još nekakvi detalji i to je to. Radi se o produkciji koja je zapravo najveća u Europi. Negdje sam pročitala da je broj tehnike zapravo veći nego što je recimo Lady Gaga imala u Riu ispred 2,5 milijuna ljudi. 1000 dronova, 700 zvučnika, pozamašna bina. Pa da. Zapravo kad smo došli na ideju da se napravi hipodrom za zagrebačku publiku, nismo očekivali da će toliki broj ljudi doći. I to je na sve iznenadilo, ugodno. I mislili smo na koji način sad zahvaliti se tim dragim ljudima koji su tako velikom broju došli. Odlučili smo ja i organizatori da toj publici našoj priuštimo nešto najbolje. Javila se firma iz Dubaija koja je inače upisana u Guinnessovu knjigu rekorda za najveću postavljenu i pozornicu i scenografiju i razglas u svijetu. I oni su se sami ponudili i mi smo bili oduševljeni, a i sretni smo da su zapravo oni ti koji će sve ovo pripremiti i napraviti na Zagrebačkom hipodromu. Dakle, najbolja scenografija ikad viđena i sama priča onda dobiva na jednoj većoj težini i mislim da je to moja publika koja se tako, kažem, ponavljam, odazvala na taj način i zaslužila ovakav spektakl. Kako se vi pripremate? Pretpostavljam da su sad probe svakodnevne, da je još tjedan dana, da je vrlo napeto i kod vas. Pa jesu, evo sad smo uzeli par dana pauze i još imamo tih nekoliko završnih probi na samoj bini. I to je to dobro. Mi imamo iskustva dosta sa velikim koncertima i tako da ovo je samo malo veće. Da, tako da i bend i ja i dakle svi izvođači i pjevači i svi smo spremni, dobro smo pripremljeni. Raduje nas to što ćemo ovaj puta izvoditi nove pjesme. Moramo se dotaknuti jasno i ove sigurnosti. Već tjednima se, odnosno mjesecima, piše o tome. Angažirano je više od 5000 zaštitara, ljudi i volontera koji će pomagati. Organizirane su mobilne bolnice od 50 do 70 timova hitne pomoći, čvrste ograde. Kako vi ocjenjujete sigurnost i dolazak tolikog broja ljudi? Ovo što priprema ova moja ekipa, ovaj moj tim, od same produkcije, što sam rekao, razglasa i svih drugih sadržaja, ali ove sigurnosti i svih ostalih detalja, to ja nisam zaista mogao skrivati oduševljenje kad sam zapravo shvatio da svi koji surađuju s njima, i grad i policija, su na jedan način se iznenadili ugodno, da su mislili na sve. Rekli ste 5000 zaštitara, ja sam uvjeren da će ih biti 300.000 kad izuzmete žene i djecu, da će to biti, dakle, publika koja inače čuva jedni druge. To ja ne vjerujem da može doći, s obzirom na organizatore i sve, dakle, ovo kako su posložili, da može doći do ikakvih nekakvih problema. 2 godine niste nastupali zbog obiteljskih razloga. Vaš sin, Ante Mihael, ima zdravstvenih problema, ali čula sam da je zapravo on bio najveći navijač da se vratite nazad na pozornicu i da radite, jasno, uz vašu suprugu i ostalu djecu. Pa da, on je bio najveći
navijač i zapravo i pokretač. Kad nam se dogodila ta nevolja i kad je na jedan čudestan način preživio sve to i svaka njegova želja je meni zapovjed. Tako da je njegova želja, ali ovo je jedna duboka druga strana, malo dublja, pa sigurno nemamo vremena za razgovarati o tome. Uglavnom je i on i cijela obitelj i doći će na koncert. Novi album u Hodočasnik ima 12 je pjesama. Autor teksta ste vi. Pokušavam uvijek nekako pronaći nekakve teme koje mene i općenito u životu zanima i s kojima sam zaokupiran. Tako i ovaj puta, dakle, na jedan hodočasnički način sam prolazio teme pjesama i puno se radilo na ovome albumu. Mislim da će biti jedan poseban osjećaj kad ih se bude i uživo izvodilo. Znate da imate ljude koji vas vole, jer su to dokazali i dokazat će zapravo u subotu svojim dolaskom na koncert. Međutim, stalno kroz svoju karijeru ste bili i prozivani zbog svojih pjesama i zbog svog rada. Evo, kako to objašnjavate, tumačite? Što kažete na to? Pa je bilo i svašta. Dakle, kroz moju karijeru je bilo raznih kako ću kazati, stvari koje se meni kao glazbeniku nisu sviđale i koje su me bolile i koje sam proživljavao sam teške trenutke nekada, ali kako je vrijeme odmicalo, tako sam nekako pokušava se navikavati na to jer sam zapravo vidio odakle vitar puše. Dakle, mislim da kad se radi o samom ovome koncertu je bitno kazati da nažalost ima onih i pojedinih novinara i urednika, ne želim sve stavljati u isti koš jer ima časnih ljudi, ima osjećaj kao da žele naštetiti ovom koncertu, šireći nekakvu histeriju i radeći protiv koncerta. Mislim da sigurno ne odgovara to ni meni, ni mojoj publici, ali to je naša stvarnost. To je naša stvarnost i s tim se nekako već duže vremena nosim, ali imam sreću zato što imam publiku koja ne nasjeda na takve izmišljotine. Ovo sve ima jednu lijepu priču. Mi želimo pričati našu hrvatsku priču koja je pozitivna, koja je puna ljubavi prema našim vrijednostima. To su ljubav prema Bogu, obitelji, domovini. To je ono s čime smo mi zaokupirani i to je ono što želimo promicati kroz svoj život i javno i to je to. Biće s vama i vaši najbliži prijatelji i rodbina. Dakle, to je jedna poruka da poziv svima da dođu i da jasno pjevaju skupa s vama. Tako je. Ja bi iskoristio priliku i zahvalio se svojoj publici i kazao da sam počašćen time da su odlučili doći u tako velikom broju. Uvijek sam govorio da ja imam najbolju i najvjerniju publiku na svijetu. Ali oni su to i dokazali na desetke puta na mojim koncertima. Ali ovaj puta su me zaista iznenadili. Ovo nisam ni u snu mogao sanjati, niti u bilo kakvoj mašti mogao maštati. Da će pola milijuna ljudi doći gledati, slušati i sa mnom pjevati moje pjesme, to mi nije bilo zaista niti u mojoj podsvijesti. Ali to je sada naša stvarnost i to će se ako Bog da dogoditi. Ja se uvijek naslanjam u svom životu na Božju providnost, pa tako i kad se radi o karijeri, pa to sve prepuštam njegovoj providnosti i šta Bog da, tako će biti. Nisam uopće opterećen s tim. Marko, hvala vam na razgovoru. Jasno, poziv svima da slobodno dođu na koncert. I kao što su rekli organizatori, pazite jedni na druge i uživajte na koncertu za 7 dana. Hvala još jednom na razgovoru i što ste bili gost Hrvatske televizije. Hvala vam.